ki paranong chong snong ki bi jong ka nong po konsensi khamtam ha ka bedi bat ki kun samla ki badang persyang banwat kam wat jam lomba ki exam beper ha gini gisgi ki beladep naka liang ka jong aku MLA ngila yo dia penbet bat ka office jong deputy commissioner nak bentai kini ki coaching program nak bentai kun samla ki jongi kita yo ki beladep ngila yo penlat ki social media ka bedi bat tenika program bat mentar ngasngo ba kun UMLA dan ka bentawan nyarap kun samla ngasngo ban appeal segi kun samla ki be ki jongi po ka konstitusi jongi baro kowe alor kanika coaching program ya kapa la pen sedang ban dan kam lani ya kabangila sedang ban khot na ko tay kun samla wadam jibut ban yo kanika coaching program ya kapa ngayo jing trelang ngaliang junau MLA bat ka district administration bat ka chief minister career guidance and counseling scheme bat kani ka coaching program pelong apo Riboy College bat ba menta ni appeal segi kun samla ki beran gajing mut ban appear ki exam beper ban wat kam macam ka bedi bat ki exam la kabala bende apo DSC kala bende MPSC kala bende jong SSC kala bende jong kino ki recruitment board kubri po police department dan social welfare dan education lani jong ki home guard bat kiwi ro bat kumju ru na ka benta ki berang supas na ka benta dan pekrek ki bende cek undergraduate ki nele exam CUET ru kila bunyo jing mentoy lang ba jing ki program kini coaching program ni penlong bat ba hakanika advertise ya ka bala pelat kini ka PE kini ka lang ba jing ka video lang ba jing ka clip ru ka kila don nang tu ki last date na kementawan submit ya ki application kala update online dan offline last date ke dia at kundai terik jong lu benai Jun sedang ada pusan bat ke coaching kan start na ke sitrik Julai jong sedang ada pusan nanti apa Riboy College ngita kadau ki kun samlah ki soba ban pule ban page ya kini advertise kemudian hang ni ki don ru ke number phone ki beladon hang tu da pidon kadang query ko pikwa ban tip papit phone ni gitu kan number phone ki beran akan ni ka advertisement bat ki kena guna bijing tip ki bakhan bania pila pendio de skoban appeal segi kun samla bakin apply wood ya kan ni online dan offline ru bat ku bijing betha advertisement bat ru bakin shiming ni ka kabu bakin pen kre ilade akan ni ki exam bapha blishu